Ovo nije slučajnost. Niste ovdje završili tek tako, usputno, bez razloga. Bog vas je doveo ovamo jer vidi kroz što prolazite. On vidi vašu tišinu, umor koji nosite u sebi, teret koji držite skriven od drugih. Vidi kako se izvana držite, a iznutra polako pucate. I čuo je vaš vapaj, ne izgovoren riječima, nego srcem. Možda se pitate, vidi li vas Bog još uvijek? Imaju li vaše molitve smisla? Jeste li i dalje na pravom mjestu? Odgovor je da. On vidi, on zna, on je s vama. Bog se ne pojavljuje uvijek kroz velika čudesa i glasne znakove. Ponekad dolazi tiho, kroz poruku, rečenicu, trenutak koji pogodi upravo ono mjesto u vama koje se lomi u tišini. Niste zaboravljeni, niste nevidljivi, niste otišli predaleko. I ono kroz što sada prolazite nije tu da vas uništi, nego da vas pripremi. Riječ Božja kaže da Bog sve okreće na dobro onima koji ga ljube. To znači da ni bol, ni čekanje, ni zbunjenost, ni slomljeno srce nisu uzaludni. Čak i kad imate osjećaj da se ništa ne događa, Bog radi. On gradi nešto novo u vama prije nego što učini nešto kroz vas. No tu dolazi povjerenje, osobito u tišini, jer tišina je često test. Bog se ponekad povuče ne zato što vas je napustio, nego da vidi hoćete li ga izabrati kada je najteže. Lako je vjerovati kada je sve u redu, ali prava se vjera kuje u vatri, kad odgovori kasne, kad srce boli i kad ne razumiješ razdoblje u kojem se nalaziš. Znam da je iscrpljujuće nadati se kada se ništa ne mijenja, ali vi se ne nadate u prazninu, nadate se u Boga koji ne laže, ne odlazi i ne gubi. Njegova riječ je i dalje istinita, njegova obećanja su i dalje živa, njegova prisutnost je bliže nego što mislite. Kao što Josip nije razumio jamu prije palače, niti je David vidio smisao skrivanja u pećinama dok je bio pomazan za kralja, tako ni vaša bol sada možda nema smisla, ali imat će ga. Božja priprema često izgleda kao patnja, ali njegov je plan uvijek dobar. Vi niste ti koji ste pronašli ovu poruku, ona je pronašla tebe. I to nije slučajno. To je potvrda da nebo vidi ono kroz što prolaziš, da čekanje nije kazna nego zaštita, da ono što izgleda kao kraj zapravo označava početak. Prestanite sumnjati, prestanite vrtjeti tuđe riječi u glavi. Prestanite misliti da vas je Bog napustio samo zato što je postalo tiho. Njegovi su putovi viši od vaših. On vidi ono što vi ne vidite. On slaže dijelove dok vi čekate. Priča još nije završena. Niste zakasnili, niste prokleti, niste zaglavili. U procesu ste. Neprijatelj želi da odustanete na pola puta, ali Bog vas i dalje zove naprijed. I ako sada osjećate da vam srce brže kuca, ako znate da je ova poruka za vas, zastanite, udahnite, primite je. I ovaj trenutak, ovo kratko zaustavljanje dok ste scrollali, dokaz je toga. Doveo vas je ovdje s razlogom, nemojte ga ignorirati. A ako vam se sviđaju ovakve poruke, ostavite nam like ili komentar koji imate na srcu. Do sljedećeg videa, Bog vas sve blagoslovi.